Yes, muraho neza, reka namwe mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwese abakunda Intore TV show, abamaze gukora subscribe nawe utarayikora turaguha ikaze. Kwanza turanagusaba kugira ngo uyikore kugira ngo ibintu byose bigende neza, uzubasha gukurikirana amakuru yacu ku gihe kubera ko uzaba wakoze subscribe. Wewe wayikoze turagushimiye. Twaje tubasuhuza mwese aho muri hose, abanyamurenge, abanyarwanda, abarundi, abaganda igice kimwe n'abakenya, indimi nyinshi, amahanga menshi. Ubu nyine abantu benshi barumva ururimi rwacu rw'ikinyamurenge rumaze kugenda rugera kure. Hari abasomali bagumva, hari abanyakenya bagumva, hari abagande, bitewe no kubana natwe cyane benshi ubu nyine barabyumva. Ababyumva rero bose babwumva urwo rurimi, turavuze ngo murakaza neza mu biganiro zacu. Kuko bisanzwe rero ni umuhungu wanyu Intore TV show. Tubahaye ikaze. Hanyuma rero tudatinze kubera impamvu z'umwanya, turakora kagufi cyane, turagerageza tubasheho kugahina. Tuje kubaha inkuru igira iti, inkuru nziza igira iti, kuko mu minsi yishize twagiye tubaha inkuru ivuga ati ku muntu witwa Furaha ndetse na Musirimu, twagiye tubaha amakuru yabo y'ukuntu byagenze. Nanone uyu munsi rero tuje kubaha inkuru y'uko Furaha uyu munsi tuvugana ku wa mbere yemeye, akaba yasabye imbabazi umuryango w'abongera. Ejo ku munsi wa kabiri bakazaba bazashingura umurambo wa Musirimu wa nyakwigendera. Utese byagenze gute kugira ngo abashe kuba yosaba imbabazi? Habayeho ejo bundi umuntu amaze gupfa, bakora icyo bita ngo ni autopsy. Autopsy babikora bashaka kumenya ikintu cyaba cishe umuntu, indwara umuntu yaba yaragwaye. Nuko ngo barangize bagenda baja kumupima, hagenda Furaha, hagenda n'umupolisi na dogiteri n'umwe mu banyamuryango ba Musirimu ariwe muramu wa Furaha kuko inkuru ivuga. Nuko ngo barangize rero bagenda baja kumupima, bagera ahantu aho bagombaga kumupimira. Umuganga aramubwira ati tugiye gupima uyu murambo, ariko mbere nanone yuko tumupima hari indi ndwara mwaba muzi ko yigeze agwara mbere yuko aza muri prison. Umugore ati iyo ndwara irahari, yigeze kugwara iyo ndwara irahari, yaragwaye iyo ndwara. Arangize arayivuga nubwo wenda atari ngombwa ko tuyivuga. Arangize umuganga ati rero iyi ndwara yaragwaye. Ageze rero hano mu bitaro yari kuvugwa igituntu. Bivuze ko iyo ndwara iyo ihuye n'igituntu nta kintu na kimwe cosigara, nta muntu woyigwara iminsi irenze icyumweru. Nuko ngo arangize kubabwira gutyo, arababwira ati rero reka titwirirwe twigora ngo twirirwe dupima, tugende mbandikire, mwebwe nimugende jewe soze kwandika. Umuntu muganga aranditse ibintu byose, warangize kwandika azana ibyo yanditse byose, abiheza nde? Abiheza Furaha. Wa muramu we agerageza kudekarara. Urumva ko nyine byari bibabaje umuntu wese, umuntu abifitemo uruhare mu gupfa kundi, hanyuma nanone kandi niwe uhawe izo nzandiko. Barangiza aramubwira ati rero uko hano bikora, hano hakora amategeko. Uko ibintu bikorwa hano, uburyo bikora hakora amategeko. Izi nzandiko zitegerezwa guhabwa abantu babiri. Umuntu wa mbere zitegerezwa guhabwa umugore we n'umwana we. None hano hari nde? Hariho umugore we, niwe muntu zitegerezwa guhabwa. Nuko Furaha amaze gusingira za nzandiko, arangize hariho n'abaceyamani, ako nari nkibagiwe. Furaha amaze gusingira za nzandiko, arazifashe. Abantu baceyamani bagerageza kugira ngo babe boza imwaka bazihe umuryango. Barangize birangira Furaha yanze. Birangire Furaha yanze. Furaha ariko ubona ko hano yatekereje ko inzandiko nizihabwa abanyamuryango, kubera ko yari afite amakuru ko abongera badashaka ko azihabwa, ndetse ngo badashaka ko yonagaragara ku kiriyo mu kiriyo cya Musirimu. Abona ko nta nzandiko
badahabwa umurambo. Ni ukuvuga ngo inzandiko zari zivuga ko Furaha ariwe ugomba ari ufite ijambo rya nyuma ku murambo. Barangiza batikuzanyije n'abaceyamani n'abanyamuryango afite inzandiko, aravuga ati nta nzandiko nubaha keretse habayeho kuzandika kuri umwe ku muceyamani. Umuceyamani ati rero izo ni ugugurura amagambo, nituja kandi kuzinyandikaho njewe umwe mu baceyamani bari bagiye, polisi irabona ko hano hantu harimo ibintu by'ibibazo ibe yo kwinjiramo bikaba ibindi bindi. Nuko Furaha ati rero niba mwanze gutyo kuziyandikaho murazindekera, cyangwa njewe njenyine nihambira n'umuntu nshobora guhamba, leta ishobora kumuhamba nta birenze. Nuko ngo arangize Furaha arangije kubikora gutyo, abanyamuryango rero bamaze kubona ko nta kundi bakibigenje, biba ngombwa ko baja mu biganiro, bavuga ati Furaha naze tuganire. Nuko niko gufata Furaha afashe umwanya n'abasegege abanyamuryango baragenda afata intebe baricarana n'abongera baraganira. Barangiza kuganira biba ngombwa ko Furaha yaka imbabazi ndetse bakazimuha bakamubabarira. Ku munsi w'ejo ku wa kabiri bakazaja gushingura bose ari umuntu umwe wapfuye, ari umuryango wabuze umuntu ndetse ari n'umugore wabuze umugabo we. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo ku wa kabiri hazaja gushingura abantu bose tuzaje gushingura. Gushingura ni byiza, ni uguherekezanya, ni ugufata abandi mu mugongo, ariko tuzaba tugiye gushingura umuhungu w'abongera ndetse tugiye no kwihanganisha Furaha wabashije kubayobora umutware we. Urumva ko hano hantu rero Furaha yatekereje nk'umuntu ufite mayonnaise, yatekereje neza cyane, yatekereje kure, abona ko ahari wenda byazaza kugira ibindi bindi abari kuri abari ubwo buryo abikoramo. Ariko kandi turashima ko yiyunze n'umuryango ku munsi w'ejo, wenda uko wari kuba atatse imbabazi n'uko uzaba ejo umeze biratandukanye cyane, kubera ko umuryango umuntu aza akora ikosa ariko akaguma akaba mu muryango, si benshi bazabaca kubera ko bakoze amakosa. Abenshi bagiye bayakora ariko n'ubundi baracari mu miryango. Umuryango ku munsi w'ejo uzaba uhagararanye na Furaha ku irimbi bagiye gushingura Musirimu. Amakuru yacu rero nuko ameze. Ku munsi w'ejo twese duhurire Rangata, abazabona umwanya tuzahurireyo dufata abavandimwe mu mugongo. Nuko niko amakuru ameze. Turabashimira abantu bakomeje kudukurikirana ewana, tuzi ko twababwira ariko turavuze ngo turabashimira. Iryo jambo dushoboye kuba twakoresha ni ukubashimira konyine, nta kindi dushoboye. Abantu mwese mutariyabona mwiyabone kugira ngo ibintu byose bigende neza, ibintu byose bizaza bigenda neza. Turabakeneye, dukeneye abantu n'ibintu, abantu bakeneye ibiganiro. Mwese muremerewe, ushobora kutwandikira ufite ikintu, ubuhamya, amakuru dushobora kuganiraho. Ushobora kutwandikira aho ngaho muri YouTube yacu hariyo nimero, tukavugana tukaganira. Nta kindi dushoboye usibye kuba twoganira. Ibintu byose ibiganiro dukora hari abo byubaka, hari n'abo bigirira akamaro. Bene uko dusoje tubashimira, murakoze cyane.